Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga a ku na list. Of course, nomthetho yakhe loyi Mr. Post big fans timbirhi vhele vhele leti nga ta hi kheti leyi nga vhele vhele u sungula Mr. Post yeah, and then from there vhele vhele ta hi khelo la hi xonge rhangani and then makumu of course ta hi khitla ka remark yi nga tshama yi endliwa hi Benny Mayengani ya timhaka ta ku ayinana. Okay. What's happening, Master T? So hi ti 12th of May ku na ti-post timbirhi ni kha ni ti regulator ni ta ni kha ni byela what I'm meaning about it. Yeah, so hi fike hi vona assurance what the fish a ni nga ri awoko is a big fan of Mr. Post until ni n'wi twa ka ngoma ya Mr. Post 2024. Okay. As a very insurance what the fish ni twa loko kasi is a big fan. He was also referenced in this song also lugezana ku round tiva is a regular we know him. Yeah, so vhele ti 12 May ta ku na post nga yi sungule yi tsala yena vhele nga fatsara ku Mr. Post ti fan ta n'wina ti ri mimerile ngopfu eka Facebook a va hembi. Yes, munhu wa busy mara tsakisani tifani ta n'wina endlani swin'wana mundzuku hi Papa Xiluva leswi of course a ka fika a tsala swona kwalaho ku a yi zama usi ngo Mr. Post ku va yi kha yi tsakisa tifans mara mina assurance wa ni hlamarisana ku yena a nga swi ku Mr. Post i miri na all along na like swi fike swi ni hlamarisa nyana. Okay, na swi twisisa ku na timovha to tala ya workshop. Guys hambi ku busy loko guys ku tsala Facebook post swi swa tekana na 10 minutes hambi ku endla video ku endla video at most 30 minutes man live yi nge teki more than 30 minutes. A swi nga ni usiguzi ka reference timovha ni ya leti lavaka nkarhi wa n'wina na thawa yi busy but veri va misa tifani ta n'wina. Okay, a mo nghena live mundzuku mi ku December wa mi rhandza mkhulu leswi of course as you can see ka fika a kombisa swona kwalano. Yeah, before hi endla further analysis here hi nga cheka na sayiti ra hala ka Soligezani Nukeri. Yeah, so after assurance what the fish he also posted la nga fatsala ku Mr. Post the fans ti ri ta mukhumbula nghenani live mundzuku please. So ku na hi reason yo video leyi ni yi endlaka nkarhi wa sweswi. Why Master T? Because loko hi ka page ra Mr. Post siku i ti ta May no first cry for ku na nchumu ku humela nchumu siku ri hindini manje a ni yimela ku sweswo ku video ya mi yi kota ku va yi kha yi make sense se va blue tick wina ni timi loko WhatsApp ni nga siku Mr. Post did not respond hambi sweswi va nga posta mi kuma ku ti-post ta vona of course ti va ti kha ti trenda hi vona ngo singo Mr. Post a hlamurini ni ka mhaka leyi yi nga ku humelela. I don't know what's happening. So hi mhaka ya ku tika hi mhaka ya ku vava leyi ti-fans ta Mr. Post va hlanganaka na yona. I mean like whether you want to avoid it or not the bottom line ya ku Benny Mayengani is trending and mina ni swi kota ku va ni kha ni swi vona ni swa reflect eka channel ya mina ku na vanhu vo tala ngoni ka va block ko one va mi kha mi nga swi voni n'we. Guys, if Mr. Post a ka ri ku lenga nchumu there is nothing I can say about him. Ma vona mhaka loko Benny Mayengani ku trend ni ta report swona because it's a market. Loko tamatisi ri ku xaviweni ngopfu loko tamatisi ri ku xaviseni ngopfu swo boha munhu a xavisa rona you see what I'm trying to say. Loko a mirini there is nothing I can do. Ma vona mhaka leswi swi endlela ku mina like no va pusheni ka agenda ya Benny Mayengani even if it does not the case hi ku i va yo mira Mr. Post mi kuma ku there is nothing I can do. So sweswi still na vona tanihileswi mi nga ku swi vona vo ku blue tick-wini so a redzi kumbe yi ta hlamula hi ta hi kha hi regulate mhaka leyi hi vona ku yi ta yi kha yi fambisa ku yini. Ku ve ri ti tele timovha ti lava ku nozoriwa le workshop. A ri hedzi leswo guys ri siku ri hindini tanihileswi mi swi vona ku hinkwato ti ri 1 day ago hi ta kha hi vona swona swi ta kha swi fambisa ku yini.
Ja, even then of course iphindwa yaka section ya yasho ngirhangane ya so ya tanihileswi mi swi tiva ku vhele swi fike ku fika xigaza xa ma-2K vo Bliss Boy those guys a swi fike ku fika se ni voni no hlamala hi post bata ni hlamala ngopfu ni ta mi byela ku why ka sonto fosi ra 13 ta May fika tsela ku xonge rhangani featuring xigaza xa ma-2K as you can see leswi nga fika tsala swona kwalano post ya kona yi le ku trendeni swinene na yona as you can see around 927 likes by tomorrow yi ta yena 1K likes so I've been monitoring her account and khalenyana a tsala ti-post like in a way a kha referensa ngopfu macinele na vo Bliss Boy hambi today kunene wo cheka account i poste inani Bliss Boy again i va kha tsala ngopfu hi line yo mi nga swi ringeti mi ta sweleka milenge i va kha vula vanhu va lokulukumba generation ya yena xongirhangani vhele vo Ben Mayingani vo Dr Joko swilo leswi va nga swi ringeti and stuff like that swa micino liya so so swi tikomba already na hint yo a nga la ku tirha na vanhu vo fana vo Bliss Boy vo Black Myth that ma yi vona category liya line liya ku nga ri line liya va hala yi tivaku ku ri yi famba ngopfu hi side ra vo xa makhombo na vo DJ Mumba but line liya ya hala ma yi vona mos ya xigaza xa ma-2K hi line liya ya hala ma vona mhaka leyiwa was masathini nga vula ku mhaka kahle swinene mhaka kahle swinene ya I mean category leyi le ku trendeni swi kahle munhu minkarhi yin'wana va kha famba na minkarhi I mean ku Benny Mayengani va le swi endleni mi swi voni va feature na va Bliss Boy ka nikeleni swi kahle munhu a va kha explore I see nothing wrong with it I'm hoping for the best even then ke hi tlhela hi mhaka yo hetelela laha mhaka ya ku ayinana mani ya ta vuya mani so ku na xama vo tala mi ta mi kha mi n'wi tiva vhele i ze wu n'wi posta na ya Ben Mayengani ya un'we va varhongi va tisoti xa rhunga xona swinene ku na ti-controversies around ntirho wa yena but a xa wu tiva ntirho dimeni loko se xi tiyimiserile and stuff like that wona mhaka leyiwa so during that period loko Ben Mayengani a chingela Gagashi hikuva a yinana ni minkarhi ya va ha ri tichomi swinene Gagashi na Shama ku va nghena swilo swikulu va nga va ha ri va nghena swilo but not that much khale va ri va nghena swinene wona mhaka leyi so ni lo hlamula ku nga na video clip yi nga ku ri circulating a hi pfuleni masatithwa a vulavula yini Shama manjinda so very of course Shama ri ka live na this individual here we ri man Khuzcebe le henhla yi ri Khuz Rich I mean there is no need yo vula swilo swo tala about the individual swi lo ku vulavuleni kwalano hi nga ku scrolleni i wanuna ni but a ri ma swi twisisa ma yi vona nyana mhaka ya kona okay Kentata ne na kufunisa ne ndzata ne loko ni ta for hosta life va ta themba ku mina ntile ne ni ri Wednesday or tomorrow or Wednesday so mina fanele ukuthi nithamela wale ni ri wena wala tomorrow or ni ri tomorrow mina ni ri okay tomorrow imali wala kani ta confirm na mbona ta confirm au what if nina kama moja nagere Kiki sorry. Listen guys Mr. David xiteni ku naverini xi vula demenu okay a hi tlheriseni kambe section liya just ku va hi va clear kambe hi kota ku ya mahlweni hi swona problem ngopfu Kiki sorry.
mhaka leyi yi ni hlamarise ngopfu man. So I've been trying to check various posts. Loko kha hi languta yi le ku kombiseni yena ku vanghana njhe a nga ha woni a vona ri ka njhani se mhaka kona yi a bit complicated. Se mara what if mi rhanga phanda a xi nga hembi a mi mara guys a swi make ngopfu sense ku wa a za fika statement even if i vanghana but wa fika statement lexiya so a za u byela lowu n'wana ku u n'wi naverini mina I doubt man 30% must achieve. Mina believe ku nga ku na ku ayinana ku karha mina 70% I believe so 30 ko ni nga doubt but 70 ku nga vula sweswo against n'wanuna kuloni ku nga ku na ku ayinana ku karhi man even if a swi nga ri ka luwa sweswo swi nga endleki swi nga endlekangi kun'wana mina I don't trust him after that and clip ku vula ntisi ku hi sayiti ra mina ni mavonelo ya mina so murhangaphandla swi mi kuma ku he was on to something yeah hi leswo loko ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.